thir tu le ngai thatu te chi bai le ve kule voin hi me ni kwa sang ni som ni pali ani Mizoram sarkar in MPSC hnalak dan chhui tura ruat pu Manzuala'n IAS retire chuan voin hian press conference nei in MPSC hnalak dan a chhui dan a soi pu Manzuala'n chuan exam paper a thai chiat le correcting fluid chung chang soi fiin evaluator number 1 in en dik zoa evaluator number 2 in en dik mai namak pek za ta hriat lo na tan answer paper amak pek chu pen mang le correcting fluid manga thai chiat ani ma se uluk taka en chuan mak an pek za thi mak pek na tura ti a an mak pek zat ne na in mil veka thai chiat ani wang khan thil dik lo om lo ati dan dik taka chuan answer paper amak pek lo turani thu soin puem lal Manzuala'n chuan answer sheet amak pek a thiang lo ati rualin hetianga answer paper amak pek thai chiat hi tun tuma thil thleng nimai loin tun ma kum som vel kalta tanga an lo ti to thin dan ani thu a soi puem lal Manzuala'n chuan MPSC a thok tu ten an office an lu ru nia soiom chung changa MZP te anom lo ta ka khan direct recruitment lama thok tu mi pathum chuan an ho tu te nen in beronin akar le mai interview ko tu ran ne wangin office an kalani aru kalut pon ni lo police ho point han lu le chua an reveka thu kan zot fia ve chu ba ka kan hu chuina ta na poimo te chu confidential branch a kalman vekania lu theina an nei lo rim ati puem lal Manzuala'n chuan MPSC in ti dik lo engma an nei lo ti chu a mu chua ani ti soin exam endik na chairman le secretary a in rol lo rim interview tur ko an ni china chia tu tenge interview tura ko an ni an ria ti in interview an zo ma chuan ritena an mak mu zat po an riat ve lo thu a soi ani